O Elmo Elizabeth non rokoro o ndong tali takavale na Radio Fiji One. Nimbula bilak. Ayongo ero ni mainandi. Ondo tali takanavarro ngandomo bitu na Radio Fiji One. Set. Oya welina kumaimbulu mayobe ambotele. Ondo tali takanavarro na Radio Fiji One. Nandomo ibiti na wonga ni biyani. Bola nadango ngo tsetsa bala Wanga Jackson nandi kima mindo tale taka na waroronga na Radio Fiji One. Na Radio Fiji One nandu mo ibiti na wonga ni BNN. Misambul binaka sai kwengo na bagleleka ni nonde tukutuku. Sabang di taka na tambani durbanua ni rosaba ka ulesu ki bonotani na mataka ndendai rua na baka lislesi ni MWH ngona kambani lingi matau ni tambana ni Bingarabi na Fiji Roads Authority siang ni se matata na buni non rau baka ulesu o Simon Cott na Construction Manager kay Adam Jackson na Maintenance Manager na mataka ndendai ia pandita ngamai o nema ni buniwanga na tambana ni durbanua ni rosabaka o kina non rau bunua ia ni tukutuku mai na bali bola ni MWH suba Wayani rato se warakatiko endone tukutuku mai na bali bola ni MWH mai Sydney Australia. Na rele subatale na Reserve Bank of Fiji na tumbu ni beka rawati boilabo na rua poindi bana pasiende ka tukuni ka takitiko mai bande tako Caroline Wangambada endua na bakalis lese ni RBF ningo ebu mai na lebu ni beka rawati na be tambane so ni Bingarabi dinamanda ni bagdada sarva lebu na tangilamba Winston na nota bonua ia siang ni bolengana tumbo boilabo ni beka rawati mai na be tambane duindui ni rawilabo na nota bonua Rauta ni ndono ndolu ronan rau tolu sangluka lima nagas ni buli ni kindi Bingarabi na walunan rau bagdada na kurni buli ni muribuli rabaka ibotobota na tumbu ni sau warau takana mate ni tu tukono choka pedi kurambui na baka lesli thaki na tambana ni muribuli ni ramarau takana gas ni buli na tumbu ngo kana buke sarba lebu na non radaka ke na non rambula ni bubale rota ni $1.1 million embiuta baka tikitiki na mate ni tu membaleta na non rabe saumi na bane wasiwase baka rautaka na ministry kinangito koto na nona nui o John McKee na ndoni babawlidi ni Flying Fijians ni sanangalala mai o Albert Bulibuli na bulo November merao ni lewena na timi ni biti ngole bangito ki Europe Bulibuli ngito tiko me baranise na ngongo kayoti oti ni nona mata takibiti oya na sotsota ni burubura na runondolu tini kandua mai New Zealandi mai tabekeri na boleleka ni nonde tukutuku Ningai na makatoka na Radio Fiji One kena Bula FM na kena ikuri ni tukutuku. Menonda bata na kalungata ni muani madhawa. Bulan ko salo mitinay korbotan ando tali tak na warong na Bula FM na bandua na sere. Volvina wa saukuru todo talita kana Bula FM. Nimbula narango lavinia to ken korro en kasi. Ando bakro ngan Bula FM number 2 en sere. Bula vinaka ya makereka mainandi na SBA no Bula FM number 2 en sere. Pa korbo ta sanga talento na station ni rolerua en number 2 ngan Bula FM number 2 en sere. Bula FM number 2 en sere.